Churchly sang tele kai ka rajang mama tele arui itungwi lung represently radakle ti aksik ngani kamilo arui oja Reverend Happy Son he ngahui Baptist Church we ne ani iramli yau ko masada jingkum chuko hi yau khomi kasane China arui ana itongwe lungri rangrum kimi wang awi akli simkhuli church na ring phaning ki sig chung ko pungsok ngai dele China arui la itongwe church we martyr sak mi sa martyr sak sa church pi rajang dele kha aksi de khangni kamila martyr church sobung Baptist church le martyr sami ki sa pi Kecangkat pengane mata jas pengale dele kare akamang rat dele ring phalak ke maralak kecili akha khrachin la phana kahine jena ring phana ro jasi church le ita dening tonglak kaina ring thor rang rum khimi bang jena ka kuthumali isi pastor ping yau ko hom ping khongnai ping rangrum ni achi thumi 80th anniversary li rangrum mi takhle pastor ping aya kai kho thui hai re masa ka pai khle bi bangaina aya khani thum cha thui hai re ya arui le de khle ping ko sinaka khangani ka mi le cho jam he re cha ma thingai pastor rangrum de pastor ko tong ni share ni shila kare yana tang Psychorally le kyang thor rawi kring atui pangrum say Psalm number 105 si itum katong wang pangrum say O pro holy ningishi milo amingli ngakaulo awi otsak yurpingli thing saklo ali la salo ali so kachigat la salo awi matakhak kahai otsak Psychora hangmilo awi kathar mingli tek matei mirano proholi kapha pingwining mathanrano proho kala awi pangshapchi phalo awi nganai khami phachinglo anam matakhak gahai otsami gahai awi tek matei kala masun thui hangmi gahai chi phaning unglo psychorally sokaming sarano Tamang ting ngay na laygisa sorbung ram Pravrawi lukhamsan laygisina sorbung hili kohor khwira mi thangwe na thwilaga Pravrawi ngaso khami than khami achira sungda lay khami itum psycho na san khwing rumda 80 years ka gasung nidrei hili Pravrana sami khai psycho ji phaniung ga Pravali ning shilami ngaye mesolami lakrada rangrum de khlaya apam ngate ngata de wena churches wena rangrum mi de khlaya ojang ra kala oja pingling yurda ra mi de khlaya tikan board tikan bing kala society we kathana ping kala amai ngra ojang ra na thum sai ko rale lat luisita aring thorwe khokrum hili welcome sal luisita le Sorbung ramwe 80 years ka kusung masot kami we phani thili itung we suruk la change pravra sorbung phasok mi pravra hi itung we pravra ne sorbung na masot mi dakhle pravra sili itum la suruk khwel ga masot mingrum lak ra da rajang khaina thum psychorally ningshi ki sang khat ko na thumli pravra we makhawal sok mi ta sung mi lak ra no kala leishila ga haya iromwi yo laping aya changmai kuchung kha theye leishila ke na thum chang mai ji thei laga na thum na ram hili no tha phung laga ka tei ram le futhi hai sai chi la a chu chi mi so hiya I chung wi mangla hok phok ram chi I chung wi avuram nei de phning ung laga I chung vrali ka sangkhat avuram hili ung laga vrali ning shi mi lak re
มิสดมีงรุมลักระเดนิ่งอุลุงนิสยาซาลกะร่างรุมมีเดคลายายอลาปิงนั่นถึงไซโคระลีนิ่งชีกสังคัดโคนั่นถึงไซโคเลบรานะสมีลักระโนก็ละอาจิงทวีโคครุมฮิลีบราลีมิสดมีลักเรก็นิ่งชีมีลักเรก็บราวีโซขมิสิพนิงคุยเลยก็อีวีขย้อนขมังละบราวีมังอาลีหังพัดเลยก็ขมชุงขังรองบราลีงนายขมิมิรินจิละพาคุยเลยก็โซขมิสันคุยลักเรดเสียสาลก็ราจังกหายะโอจังราอเวบางราครนาวสันไม่ได้ละราจังไขไซโคระมังลาไซโคระลีบราวีมักวาดโซขมิจีอีทุมไซโคลิงอะไรจ้าดตาสุงมิรโนก็จะเรเมกับนะเลทุมไซโคระลีคริสเตอร์วิมิงลีหังมาลันเดเลยอีทุมวีโปรแกรมฮีมาทางจะตักไว้ซะสิอาจูอีทุมวีพาวกพาฮีละลุยเดอีทุมวีขยาชิกไปอะ Reverend Dr. มาทอดมีภาษา Executive Secretary ที่พิเศษอาณาอีทุมวีวังคุยรามิลิชิดระอาวีท็อปิกนะ enlarge to 10 เพราะหุยกชนชิมจีมาสาสังสักโลก็ชีวิตตุยพงในอีทุมไซโคระลีสักขีสามีระก็ละอาจิวเอา special number ละขัดเลยเดเลยอายาจี special number เลยนี่ก็จะพนิงกันสานี่ราชงเด็กเลยอยู่ลาพิงเว้นละ special number มีระก็ชีวิตก็ชีฮานะเลยเดเลยมีราสาระก็ชีฮิฮอบเลยลักเอ็นเลยเดเลยโคอาจู special number ละก็จุงก็เลยเดเลยอีทุม special number จีละคุยก้าละก็อาจูงทอร์อาริงทอร์โปรแกรมฮีอีทุมโซคมีโปรแกรมกันซาตะคุยก้างลงไฟซาเซอีทุมวีโปรแกรมฮีมาทางจะตาไปไม่ควายอีทุมเนอมาโซดขมีลาลีอีทุมวีทีมซองโปรแกรมวีขนุกลีปรินซ์มีให้เด็กเลยอีทุมวีทีมซองจีอีทุมยาริไซโคนักขยาขเชียนกันนิงกาละก็อีทุมสร้างรุมระก็เลยอีทุมวีกวอร์ปิงนักกันตักสามีระเนาะโคคุมนาลี460กชิงรำวาวีเอเลยจุวิวังชินาปุกสาวทรา了个，你生个亏当拉汤好，你看可外不人的活儿，我可人那瓦达海的，那个西方的瓦苏热，一种为
vang sinapu sau thara Sotni se ha hi regret really to pastor coming up to church rather than song. आज सोरुम मेरा चर्च को जामा पिना जामा पिने का थान नहीं हो हुई कलम छोरा कहाय साइको रखने का नियम उम्मी रिंग फा मसोत सिट के संग आई तुम पिंगली साइको रंग होत लगा आज चिमिसो इतुम साइको रन या युवी ब्रेव्रा नलिनिंग सीए ring phai nana sami kahai nana yurmi kahai nana hokui mi khai sai ko ma chu laga itum sai ko nana lim sot mi dale ka singram le khlaya va bra no mingli te mate me rnu knowing le hak sang me rnu knowing mi yur chung sang me rnu nali khanga va pa nalinga va tit kahaya mi phu ka chung ka sok rnu kalach ku mati va sungda Noi ming zina kuyuyak ngasarno ze proho ming sinda masot me dale. Lalu da aring o thola avare bra noi ming le. Itum la sakay na kamasoda na ngasoda noi kringa tui. Lalu di tum nganar li sidre machuk ngarum li sidre. Noi rao akana itum ibang kasat mi gida. Manglawi kasat kami matui kami kachangkak na sumida. Rang rum dak lai sai ko ru tung li ka chang khak mangla ring li phekar kar gu khuya mangla ring khang kui li song phum ma sa khamaya nga sang sak mi lak lo gu chi prohod su krista ming sing da khang ka ne no ming sing mga aina khokrum hi te khamate nga sang sak mi lo su krista ming li yang ka da ka po ne amen. Ozali ning shere Arui hi itum greetings, marriages when a greetings we are dumb he quick vice say. Jenna itum le rang rumi the clay marriages we in a Reverend Mayon Sang, Pastor Kangpat Kulen, and among us songralga greetings equimirano. Ring a pound with supli. Revowing Lumashan Kami, but the cook higher sing. In on the eat harder, Kama Punglaga, Machila, Kakama Rai Hilaga. Jewika Jot Ninkang same Malila. Ring Pala in a Revowi carrying a Bible Hipalaga, Mashot Kami, Nasashik the Kyakaring Parakala Jangaji. In a Mangwisaka. Gangbat Kulan Baptist Church na. Gangbat Kulan Baptist Church na nganaw kahay. Pastor kani awo kare ina awo yare. Kala iram sobrong Baptist Church na. Rirawi Church sara gaji adam ni. Iram Gangbat na rirawi lukamasyan mga ina. Katiyaw no. Tingwi od kasa adam ni ngajon mi kahay katha. But you know, we taught John in a Tada Katega Sha Sampang. Yo, Revalit Ningshi. Gangbat Baptist Church, the Awo Shimter Ningsen. Gula Awo Dongai Jitunga, Pastor Sagasa Adam. 1948 to 1950,
yang ina mongwi sa kha atam jili ot sakrum hai ga sa Krista wi mingli Krista wi lokhamashan manga aina hi lang so khawai malai mani hi rali masot mi khawai nei da hi ka than ni dre hili rasa ngai la ge na ring pha la ge na ka tong na mara khar je wi wang ishi mi phanga ina than na ga kangbat khulan wi ina itum kangbat ka tong wi ring ka pha ning uk lung khui phung na ga rasang la ka hai kho ge ji Iram Sorbung Baptist Church di Wamalan kangai ni kajang kat ring phaye phaning ung mi da itum ni invite salaga rawi manglawi sa khang hili ngarum khawai kho khami chi wi wang da ningshi phongsop ngai ka tiuwa chi wi wang ngai na sa hai ka sa chi rawi luk khamashan manga ina hirika Manglawi sa khangli phaning ung mi da ningshi khami enang shuda kachang kat rawi so khami mangapat thamia church sa chingruno gji hi iwi salam thila hangjiphun ngai athang hang ga haida da kathali inau o ishing ra ga tha da lekla da yaw thui ra ran kala rawi mingdi ot sakrum ran masot miran chi kan thui ga hai singkum nga sa hairi chi wi wang la phyo ming sak ngai Iram Sorbung Baptist Church li anchu la masing sa kha trada chi shatwi makuda mati li nashina hang ga hai tha da tim khu shok ga hai Rohana sami ga hai se me shochi achna da kapi ga hai li ina phaning da ga itum di phungra khamia nganaura khamia sa shapang shapa chui khamataya chingri ga hai ungnau thar khamathenga kalak khamashung khangrong lang mai de itum wi bang kadang makhawaya varivra china khnawa salam twing sada Sorbung Baptist Church li so khami leimi chingruno chingri hairuno church Christiana latran laga mora hokhirang nakha aina tangda okapaya church manglang yagasanga kala manglaga chunggali sepasada sokhamia church masa chingruno gji he ina thada shulagena rawi mingdi Sorbung Baptist Church li Kangbat Kulan Baptist Church matunena salam ti hangkangai ni rana somi chingruno rawi kringa tuili ngasun laga Marjus wena ozana sasang mikhai jiwang ningshere ran somirano are itum hi masotla nganang rung fai sase masotla hi katum sadalai dale itum mathang ngana room laga rali masot ming rung fai sase kare sada itum we kyashi gabaya pastor Reverend Leishusan Mangkung itum local we pastor Anna itum we wang rali masot kami lahi samira Kelak kenia le Sorbung yaron ngala pingwena itum solahi nganang rum faisara kakatumali mayopi wena itum masolahi nganang rum faisara jena matang mga song hilira laga masolaji sami faisami Ketebing na sari ay pa siya na malungtung judla. Iya samput sao mo. Ketebing talaga na sagi jihaw. Diyan iya tata. Arui ina sagi kiji lahia isawali peningku. Isawahi bainor. Inga nui laka. An ilay pung laka.
ก็สาลาอิสาวน่ะลาฮีจังลักจีซาซอนจีอิลิพุงลูกอันน่ะลาฮีซาซอนเจน่ะอิน่ะอิสาวว่าวิคมกอลีปั๊มลูกอิน่ะตำกุคุยลาเนี่ยเจน่ะน่ะทุกใจก็เลยสังรมกังไงเนี่ยsorry ลายมิสาลังเลยก็อิน่ะ introduce อาก็สังไงตัวเลยอีวีอิสานีอิสาวาลีพระกงลุอิสานีละอาจุ 80th anniversary ลีลาจังรักเรดรากจังอิสานีจึงกุม90 plus เนี่ยอิสาวาลีพระกงลุจีอิสานีละอาจุ 80th anniversary ลีรังรุมดาอายาอิสินาวมียรนะว่าพงคุยลก็อารุยงทอลวิวสิบลิงรุมตะเลยอิสานีลีข้างนี้ข้างสักมิลอิสานีเลยฮีอิสาวาลีพระกงลุอิสานีเนี่ยชาวไอ้เนี่ยฉันอยู่ว่างที่เกิดก็สั่นเลยลายอีน่ะบาอีก็จริงเดิมอีมีเกยน่ะมาเทเลก็เลยละก็บาชุงเดอก็จริงก็โหรำจีbầm chi cái chi li lê li chỉ sườn đơn ngờ ran mi ki Calvary we ain't the tree the thai the li ra the ho qui no la cơ hồ sa ri se sa lu li cơ hồ ra ra li ra cơ chi ram li bam chi cơ chi li le li chi shu na nga ra mi we ain't the tree the thai the ilira the hopi no adam beli washung tang ngatang kami karajan ang mi kang ira zang de chinh râm đi bơm chi cái chi li lê đi chỉ sự nâng ran mi ki de Calvary we ain't the tree the thai the ili ra the ho qui no
hồn chính chính hồn gà sa chú bị lì ung sung hỏi ra ring gà pa khăm mà thân hi vì gà chi vu vi u glung ring gà pa ra nu Shama true we can apota Jubilee gum hili O brohana hili hoga kwizingu O tamchi achulaga Kantiga hai awo ayi bingli Paning ungle shiya Atum na ga chốt ga trong không da Charai na linh song mi ga hai Ring ga po chu pili Achira shung hai ra Mong la rin wi chu pili mirror ga shung hai ra Nangan wi shon furala No we pasama to queer on high roads we lose Jubilee we ring a pahili Namazangai mala O brohona ili hoga kwizingu Adamchi achalaka Kantiga hai awo ayi bingli Paning only shiya Atum na ga chốt ga trong không da Charai na linh sang mi ga hai Ring ga pa chu pili Achira shung hai ra Ye ga shi hor hai da ga sema akavali No we mai na re ung lu Jubilee va ung shung ga trong khát hai ra ko Kahorli shoglu banga sinda Alima son misa O brohona ili hoga kwizingu Adam chi achalaka Kantiga hai awo ayi bingli Paning ungle shiya Atum na ga chốt ga trong không da Charai na linh
Rali lasak aina mesot mi gahaya group gatum isiwi pastor kala ram hiwi yarang laping kala lishla gahaya yorla itung wi observe mayopi kasom nishi gatumli ningshla khaire rawi makwa da sokmita sumirano ai angya ram hili kumi itung jubilee hili sakhi sangrum rada ragazanga tangkhur thui maksa kha leidale atumle la lushide acknowledge sakhwai atami khoi lushidke I on behalf of the Sorbonne Baptist Church and also the planning committee of 80 years anniversary would like to welcome all the non-Tangkhul friends who have come long way joining with us this very morning. I would like to welcome each one of them. We will be conducting mostly in our own dialect, but kindly bear with us. But we too pray that may the Lord will bless each one of you as you join acknowledging what the Lord has done for us this very day. Let me request all the non-Tangkhul friends, kindly stand wherever you are seated. We'd like to welcome and acknowledge you. Thank you so much. Bang Pemi Serse. Arihi isi Jubilee planning committee le atam kusu kami ngai dale asinar atam ra khumirno. Yarili pok ngaya kana service kizida planning committee songai nere ratam ngapai kweda kasan mesa mi do ka issue hi sak kisi de masa ka pai apong le hau kita hunu ka tam hi khui khai ne adi ngathor we issue we ki ka we presentation hi mara rang ka aya we issue we ki ka service le aya we kup khai we chi wai ne ning si ka teu ka le de le itung we flag khanga kami pioneers we now kapang khui cha jo we na 10,000 he is planning committee song razang hai de yaru sai ko na ring phasa da panga kasi ka pemis aring thor we itung we we ning ka si we panglan hi kresa da stone and will ka sa kami itung we Jasi Kapaya, Reverend M. Leishisan, local pastor, Ana Pami Songra Laga, Itumi Panganzi Rako Mirano. Kazangkat ba ale kazon kini migi jine aru stone and wheel we sang present pastor we la sang laka ka ishina kada mu phungram ra na hi kha achi pai likhang rai salo khanau bali minau ra da akha mangai ne sa kai ne ka khne sa da Mrs. Thangmaila she local pastor we Mrs. Hilim Mrada Raimla so kusa ke ramilo chiwithili naumia rin maya ning siare pastor si family li ara pioneers ping he serare na mata salela ina ming hokuso ping thata ram man se jani chinara pioneers si kresada unau sing
unau sing si family that anybody rapai that may all sai le pom da klein do hi wa ram yau lu jo me seชีวิตที่ลีangam la isi wi panglan hi ko zon ba bang teng ro ke ka aming wi ai na shinau sau ki da shinau wi ot pai na panglan sa kai cho kan ta tiếp lên ari sau ko he so ina hon san pi atang wi unau sing ai na hon san pi ki ji he ani was family ya ka ne pray ka har ne ka sinau wi item sau ki da sinau na khara ne kamongam sarang Ningtam MC Ningtam em thi sampang lại cái này family mới thuộc cái đó pioneers family hi liếm lại thuộc cái đó chỉ thật đó ning liếm mới cái rằng này giàu là cái as ram thing with nào rát lại nào là vừa pioneers we je chili kup sang khai ne ara tikan pot hi aming ma hang lui ge ta da tam sang na khuyau ra abu wai ne ra mi si ning sina ra tikan pot
ที่เห็นใส่กรมมาคาตัว staff tikan porchali phondang room laka staff ari painis isiwe chowkidar China choir master jang chiping jing room sarau lo jo ning share ari wile hi ari wang wa hili tang sake continue safura kha ari hili tang sake neram the chong sen nong po pastor ba mission ayana la cho opo nangli ma special number pe dio nangli ma kai ba chong khalen kai krau ba ke the ayana la kitar khong won le na ba pa mai kha ma ba special number tran chum de bje lo yari ko ma Asian Kilam Dawa. Ya nung po send information card homi yola kwe bungan song to. Po ano ko chu chimo chima mo kaya po endi no. si chairman li ning share arila masot la le fuye achi ma kum re se rally masot khami ma kum re matang mare arila masot la hi ichung we la than laga sami de khleya pian chef require atung we na masot la itum khangna sampang li shidra le chi kup chamai laga ichung we bible pami hi le shiwon mangkung women chairperson sorbung baptist church anamanga songra laga Pravrawi kring atui si pamira la chikup chamai laga phone na itungwi khyashi ka bai achi speaker Reverend Dr. Mathot mi vasana awiya atam je khuimi khwai samira no mathang atam khuimi lo
mà tùy mỹ vì tùy bấm bang rung sờ khare thoát đến chan mà tùy vì tùy cha chỉ coi na thara yang rung sờ chỉ nào ngara cái tay đi cho pes na khaya cá mày cái là avuvn chót lắc ai na phra khui chỉ ta awi ming cho pes phok mi Israel we vareli cho pes na ia wo na na ili so mi da iwi lam thari haksang mi si kacha kala na na ili so mi si kacha kala ka khanang li mata chang khawai ka sak wi ai na na kan mi si kacha ta poi ana kapochi varena khuisang mi Good morning. Ya may say, so ke mezimi shone achile lida. Rohona mi gahai zimi sho. This is a day the Lord has made. Rivran ke mezimi shone. Zimi sho pnyung laga rivali masot ke mi adamne. Ang ya ang zin rivali so ke mi pokoi pung lagay tum ni dreho pogay aring tor yung palangina adam kazanda itum pamra here masot mira here aru adam khui laga rivali ang galaga aga simang lala roholi so ke mi khung rum re chena aring tor ayaw yina ngasun khui laga ba khwai rohone itum ni ka so ka hai ana sang se ngai od nga jeli ningan laga odam se khwai wangina simi shoji mi hair ani mi khaj mi shoji khui phung laga itum ali ning shi khmi adam ne aya hang hai da da chubli khmi wan hiwa rivran ki sam hair khla da we bro holi yang gal ning shi khmi adam ne ali ning shi khmi na so da awi ga hang na ra da commitment mi ga hai de renew sa ko ya let we da roho ili sabai mu shit lo ili sam ma mu shit lo I no we wang sa la gra da yang ga da ham ga sang adam hi chubli ne aring a tor itumwi topic mi ga haya aya team hi achu hi brohona sa ke be mi shone da ju azingli no we ka jon shim mashang saklo haksang saklo no we shim no we mirin haksang saklo da hang ga haya tui enlarge the tent enlarge your tent Nawi shimkur, nawi mirin, nawi gajon shim, nanaring daklay hi, mashamay do oktu lo, kajidu hi, aring toritum, revalian galaga nganang rumre. Itum ka tong iling rum laga, sa asang rum se aksidang ningamilo. So kami bo se, itum li ho hiya sa kwa rira. Solbung alayli ko ho kira mi ay ka jiwi masot mi kawai. Nana kisa mi hay rakala jimo chukwe laga ning shimi kawai. Kala bro ho na sang sak ngai kikala da nali yang ga laga pang shapo kawa tamne. Bro na rang ro milo. Mangla ka pam ra khoi milo. Naraw le sawai mi da. Jum ko chi le sok mi sam mang laga. Ran ali shaba sa ge da li masot mi ge da. Awali yang ga da ngatang khamya. Jisu Christ mi ling ka po ne. Amen. Pamilo. Ngatori Adam zanglala rivran itum limi gaya kamata Adam yi khoi phung laga ishi roho inaura itum tongna awe akhon aksing na se rivran hange Isaiah 54 verse 2 li Isaiah 54 verse 2 li na chumwi gajon shim masasang asaglu kala na chumwi pam khawai chonran Makun walo, mati bahaya lo, kharu sangsang asaklo, kalabagru magang asaklo. Rivrana itumli kasoka hai duhi. Atang bami kahaya chairperson na baso kahaya china iwi pakru sada chili masungwi laga aring ator rirawa duhi pagpaya asokre.
na to mi ka jon chim ma sha sang sak lo enlarge your tent na ring da khlei mirin na wi shim khur na khla do mirin kala na wi church society ram ma sha sang sak lo hang ga hai chu sorbung baptist church lei da khlei ya sorbung na bing ka ra sang da dang khun na bing imaram kala vi ra shi na da ma ya hai chum pro holy yang da la ga iwi mirin hi kita da le chim chim re vi ra iwi mirin hok sang sak mi lo iwi mirin hi ro sang sak mi lo sang sak mi lo khigla jila I nali ma ya ga hai ma ya ga ne ajigum 2025 hi 2025 hi vi ra na lu ma shang ka me jigum sa no da sa sa la ga new year ka mo yon tran li ajigum ma ili ki sa lo jigla da kam jo tran li iwi mirin hi hak shok sak mi lo ina kharing jiri ring jing ma jim re chuwang ina bro ho na ka ka so jiri izat khwai bro ho ili khlu ma shan mi lo da ka bo tam ne ari nga thor jabez go ho Jabez go ho miya ko mirin Rivran ka thada Ali hak song sak kala ji krajan itumna shilang ka haya First Chronicles chapter 4 we 9-10 chimani sang apang ka daily ma sang apang Bible mi ba hi wi krajan awi mirin hi verse kanimang li sang apang ne First Chronicles chapter 4 we verses 9 and 10 Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be up with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Kada da mga waw sigala. Kada da Christian ri ngai ri dok tu sigala. King tran li Jabez na rivali siaksa chamlak hai siaksa. Kada sa do an appointment di pai lang ka hai. Awi uglung li bachuka zat laga. Ito mo khana le wa nasat le wa pai lang ka chi. Ka Jabez na siaksa hi rivra ili kha so milo. Number 1 ili kha so milo. Kakanyali, iwi mirin hi ma shasang sang milo. Ina ringdak li diyaw na ye, hak shong sang milo. Number 2. Kakachumali, ili kang yur milo, mo oray miya lo. Ili kang yur milo. Number 4. Kachot ka jang we na. Kakanang kachot we na. Ili ka makar milo. Kachot ka jang. Shibgasa, kakanang gazat chuena, ilikakan milo. Madimang ni seksa. Rirana, mahan kami. Rirana, mahan kami. Kiwangala. Jabez na kiwang jibohogala. Why did he ask for this? Jabez wanted to have his life a better life. A prosperous life, a fruitful life. Jabez kohi. Awi mirinli mashakamaya, hakamaya, atekamataya mirin masangay ko. Kiwang, avuvuna, ali Jabez kohi wa kiwangala. Ya ishabu tinay ka. Iga parali ishabu tinay ka ko. Ring shilak ina chotlak ina paragwi ko. Iwangin ishabu tinaga ko. Chot lang na parang kwe now da aming po kami ni. Jabez, chot lang na parang kwe now. Avu mirin kwe tuyen nay kag jinaw ne. Jabez na hangay. Mirin li. Iwiwang. Rohonen na somya ka. Ngayon miya ka. Nana ili hapsong na sanga ka. Nana ili gajok katangwe na. Kang tu miya ka. Rivran na wiwang. Atay kamate asada. Ring re. Hakasang aming asagay.
Chilimdang hayage, Haksang Mingasake, the Botranli, Rana, Awi Mirin, Hakshok set me. Shuvangina, Chinangoranga Chaiwina, Ahi Kayaka make up. Chinangoranga Chaiwina, Jobes, Kayaka make up. Anakata, Jabez, the Gata, River, Sasakala. Sakatandi, Jabez Nakala the Tay. He saw himself. Jabez saw himself, his weaknesses. History, church, history will be tranly, background Kigala. Tang Kabang Leok to say. Background Kigala, Nazan Langsai. What Langsai? Twinga Damli, Ishavu, Ishababa, Matamani. Ring the Shashimur Masasai, Pokazami Masasai, even come Kashangajon Matata Bakangawai Masasai, history, Mirin with Tochan, Gagabitran Changser, background, the past life. Jabezna, Akla Dawi, Kikatata Ili Prapigala. He knew how he was born. He was a troublemaker. Akhlakta Paniwilaka, Ihi Rawi Mangali, Ishavu, Mirin Queen Kangazana, weaknesses. Our Kangazandi Paningui, Yahabra. Ajo Haksandra Jaka. Namirina take him, they mean in Rajaka. Namirinli, Vivrawi take him the Ponsokra Jaka. No, it will happen, Panu. Remember your past, your weaknesses, your shortcoming. Then you will look up to the Lord. Unless you see your past, your weaknesses, you can't see God, the one who will bless you. Why? Because you are nobody. You need blessing because you have nothing. Take it, Bob. Nana so me born the lady. Nabi Rawina, Ningjang Kivangala, Namakle Vandala, Nakangazani Vandala, Ilay being Bola, Ilay being Mapomade. Iteme, Isate, Ibang being Mapomade. Kapo being giver, Makle being. Kangazan being a capote. Reramanga aring a tor. Ishi hak with the bum sejaka. Ishi mashama doctor sejaka. No Kangazan Panung. No Kangazan Panung. Reran and the Ligata Hokela. Nagli Sagala. Other Temerik Jibin. It's a Merik Jilik. Paning like Iteme, the Gazat being Langso all day. Langso Hoko. Ran and the Ilitim Saki, Ya, Eva did not talk to Sako. Makale Shimun Rako. Ikangazana Shimuko. Curry ran and Elisa Camine, the Mazukuaka. Never running Shiko, Malang Somoko. Malang Somoko. Langasomi Di, Temaga, Temblura de la, Jordan Palo. Nalega Shanga, Jordan Palo, Ka. Nali, Rivana, Sangda. Tamed Hogapot Limamiko, Nara Gamaman ko, Kangazan, you win another Gamaman ko. Chivanina, Twigadam the Kangazan being, Kangazan Pning being, Twigadam the Kabat Pning being Jina, Tem literally, Shang literally, Balang Somako, Curry running Shiko. Out of the meaning Shatamne. Jabezna, Rirali and Galaga, Ya, Ewe Kangazan. Iwi kavat the machukilaga. Rira, Ili, Kalumashan Milo. Iwi, Mirin Hawshok Masak Milo. Awi Masulak and the Ringasakati, no Ringasabaji. Hawshok Mikawai and a Rivali boy. Kibani Riraji, the God of Israel. Jabez cried out to the God of Israel, the one who can give, who can bless, who can enlarge his tent. Rivraji Ibani, Nali Sobi Shapa, Nali Haksang Miksapa, Saigoro Wiproho, the God of Almighty, the God Almighty,
the God of all creations, the Lord. Rivraji, Saigoro Gasema, Akavadili, Israel Rivrajili Jabez ni Yangalaga boy. Jabez Eva, Israel Namanin, Rivrawi Mimini, Rivrashimini, Mavare Shuhoidum, the gentleman. Jabez now. If Rivrawi Jabez, sorry, Rivra, Israel Rivraja Kabangane, Ashai Ati. Then I will go, yeah. Rivra, Israel Rivrajin Ilisomi by say. Israel Rivrajin is Hamishabi say, the Yangalaga, Ali Yangalaga, Roho Rivrajili, Israel Rivrajili Yangalaga, chop like a boy. No, Mirin sing me shaba, Rersing me shaba, saw me shaba, Abang Lile. Rivrama Juangina, Ali Yangalaga boy. Kamadaya, Jabez is the most important. Kigala, Ili, Kajol Kajang, Mamialo, Kivangala, Mibingli, Kajol Kajang, Mamike. Ili Somilo, Iwi Mirin Haksong Sang Milo, Ili Gayurmilo, Kivangala, Mirin Hi, Migadeli, Kajot. Mamiake. Mi bingli, trouble mamimre, Kasokamensake. Lord, I want to be a blessing for the people. I would not cause pain to any other. I would not cause pain to any other. Bless me. I want to become a blessing for the world. For my family, from people around me, I want to become a blessing. Rivra ili so milo, ili lumashan milo, kiwang, mili kachok jang kami mi mga samre. Jabez. Rivrali, yang dalaga, ibr kasangi, manglar kasangi, pasar kasangi, rasang jena, mili masasang sang mare, mili mujuang sang mare. Jabez wi, tu ngashin vow ne. Jabez vowed, I would not cause pain to any other. But a blessing. But a blessing to everyone around me. Ibinin haksong sakawai kiwangala, nana shanghai kiwangala, nana temghai kiwangala, ishi sorbung hakbaidarin kawai, iram naubing ringpamai kawai kiwang bongala. Jabez we Krachan, Jabez we mirin hiyang lagayna, ya Rivrana, haksong kangasak hiva, Rivrana sokami hiva, ina jili Krachana kapiling musang ngai baba. Abraham Grajan. Abraham Ur Ngaleli, Kashangamyahane. Abraham was a rich man in Ur. Rich man. But God called him to be a rich man for the world. Abraham, Aramli, Kalay Misadok to Saidiko. Kaviran Abraham Rohoy. Abraham, no Shimkur, no Chinamara Horolo. Not all. Laga in a ziggy than Abam Dilivalo. Kivang. Nali Somide. Nali Miyur Gahakasang Sadra. Kalana Wivangina. O Digadong Ali. Abraham here, Urmalili Shangan of this size day. Ring Panang of this size day. Ka Abraham Livalaga. Nanaram Lima Shangalo. Ko Digadong of Shangalo. God calls Abraham, saying, I will bless you. I will make you a great nation. And all the peoples on earth will be blessed through you. Come out from Ur. Follow me. Listen to me. Go to the place I will show you. I want to make you a blessing for the world.
Abraham nana bam da khle bam chu hol ma shang sa ke nali ma shang sa ke nam rin ji nana muili kan mal o ko chu ko dong wang sang sa ke da Abraham ho khoi de a chu ina rim ba me khangai iwi territory iwi tent iwi shim iwi mirin hok song sang ngai ki wang la imang o ko thwe hi ring pha sha be se namang o thi ring pha sha be se no shim ko ring pha sha be se ka ki wang hok song sa lo ji la chubili mi on ai ai the years ka shung ai mi on khai ji ni ka li wa se ji do iram li male chi pai mra I hok song sa plong re I o ko thwe li I ko khong nai li I na achum li I mi rin hi na achum li sok ming sang sa plong re da Abraham da de rali yang ga la ga Jabez da de rali yang ga la ga ava kulum sem no da ka po ji mi shone ini hang ching abam chi bole ilam chuk la ga sia sa la ga ok thi ring pha mai kap ko jo ok thi le ki pa ma tha mai kap ji ba la de ina ma chuk ke kala ga bi ga ha ji in the the most beautiful person in the world ok thi li ma tha mai kap yang ngai mai kap ko ji mi ki ba la da caption ka hak ka bi who is the most beautiful person in the world o ko chuli ma tha me gap yang ai me gap ki pak la jang da ka bi answer na ki khala the one who makes others happy rimba azak ma tha me gap je ba je yang ai me gap je ma je ke ji ka tha mi li mi ga dai li rimba kan sa ka ba ji ni ji ko ji le ma tha ka mai mi ki pak ka ji li yang ai ka mai mi ki ma ha ma le ni ji dai mi ga dai li ring pha kan sa ka ba ji lang da asa yang ngai ka me bale mi ji ko le ke che beng a ring a thor na ki wang ina ya vri ra iram so bong hak sok sa mi lo ji tu bong ya ha ka la ki wang na program ka medina iram hak sok sa ngai ja ha ka la hang hai na da I hak sok sa gre ja ka Nawi aim haknak hai aim je bakik la jaga I wangi na mi ga daily ka choi ka jang ma mi mare kha I wangi na mi ga daily ring phang sa gra ina danger ha hang hak shok wi jang hak shok wi I wi mirin I wi shimkhur sang sang je na mi ga joda hang ina dangerous salak hai mirin ka chod danger of your growth na hak shok je na danger sang ka phang ji ki kala miya kale sai ji ring shikot ka hai miya kale sai ji ring shikot ka hai mi ba je na rivali yang miya kale awi mirin ji awi kharing khrak ji phaning kala ga ya rivai I chot na phlung ai ile khalu ma shan mi da I da bam da kale shimi tiao na phlung ai imang chot na hai re rivai khalu ma shan mi da da wa po je na rivai na so mi ji so mi je na awi ka khamang le ka sa he rivana so mi da ka khni sem gri ka khni chiwi chili rivana ai so mi ga ai ring phana plong ka riva ak shin so mi de chlo ta mi ba je na bo je na ali so mi je na an ka ka thum sem gri ka thum sem gri a ri ba nga ri ba ka le la ga riva so mi le chlo ta ba bo je na ali so mi da an ka phanga sem gri ka phanga sem gui hai wo jili anong bam rim phala nok chu la ga ai mi ra so mu le shin lo ta ba bog ji na ri ra na so mi ji na ka thara sem so ji ka thara sem so thara le tham ra awe ka thara sem so thara le ba awe shim kur khong nai li sa za ho ji ko ri de va akh mang le ga sa ji khani phanga thara mata chong thara mi wi lam ne sa je la ga awing lem ni khle maran ha rumai bu ju shim kan wa la ga ma sa ho ji ko pa sa ga je na au khong na ya ba ji mara bu ji cha pa ho ji ko rumai bu ji cha pa ho ji ko ka thran au me hak sok ji na au shim hak sok ji na danger no hak sok ji mi dim sa su la no chang sang ji no them sang ji mi lim sa su la
iwi mirin hak da okchi ngaye iwi shim diao na ye rira somi hakso somi hakso somi hakso mi chabawi juko mi chabawi juko chiga harmony mene chwangena ari hang na kale bahi enlarge your tent da hang na kale jilig harmony mene nawi mirin nawi shimgur nawi church nawi ram haksok log ji mili sazulo mili chapsak log chimani mene ka nan haksok jena makhale bing naling yengwiru no makhale bing naling yengwiru no kajot bing rivra dili yangalaga pohwe laga nali somi jena kajot bing li nawi na ring phang saklo nawi shim haksok jena shim makhale bing naling yengwiru saklo 너는 심가 허그 셈지나 미울람 사수 바질가 harmony mane 너는 심사가 지나 미 심막 레빙 그 와이네 그자 가만 막 레빙 너 위는 도구 그 와이네 레게시빙 크리스탈리 레강가사가 미리 크리스탈리 그자가 Christ centered life 학쇼모만 그제나 Christ centered life 크리스탈리 그장 아니 이러고 미닝 돌아가 self centered life 칼라따위 이위 하고 쇼 번ing아야가 나 밀리사주로고 밀리사조만 미잡만 미는 콘치 보고로고 레게셰베 아링어 토르위 토픽 히바 enlarge the tent your tent no mirin hak sok lo ji hiwa hak lak khai di je business ya sai nang soda aling han da khame nang soda inari na chumli hang ngai ba ba he shang ngai bing rivan li som de shang ru ko them ngai bing never na som de them ru ko ka when you become rich when you are learned person na them ngai don educated chang hai thang li don't cause pain to others be a blessing for them. The Lord will bless you. The Lord will increase your life. The Lord will enlarge your tent, your territory. Don't cause pain to others. This is the message of this morning. Immediately in the Machuklaka. Immediately in the Machuklaka. Reverend Sasai. Jishuna Sasa Tamjate. Tamjate lo Sasa Anahangai. Cái riêng làm lý cái phần thà đó, cái riêng làm lý giờ cái gì đó, ông cái chuyện là sung lâu đó bỏ. Vì ra nó ông làm gì, cái riêng làm gì ông làm gì, ông cái chuyện là your kingdom come on earth. Cái riêng làm gì ông làm gì, ông cái chuyện là sung lâu đó bỏ. I Christally centered, Christally cái dân mình linh sao cả, Christ centered life, Christally cái dân mình linh sao cả. Cái riêng làm gì, ô cái thuê lên nồi vàng anh ra sung rê. Cái riêng làm, ô cái thuê lên nồi vàng ra sung rê. Khăn nát khlat ta sender san ô cái thuê sa sa cả. Rồi rau mình ta lên là mình cũng mình ta lên là nồi vàng anh ô cái thuê lên chọn sắc rê. Cha base thà đó, avu thi nai cái gì đó, na mình nồi mình đi na, mình bị ring ngang sắc rê. Mi bing li joy ka sakre mi bing li jam ka sakre chi na khlat tawi khring ma ba ding che ache ito mi chu bile topic wa I wi bin hak sok sak lo khi khala chila I wi ra no wang ring da na ring yu zat ta I wi wang na mi ke de le ring pha ka bai I wi wang na mi de so mi ka bai I so ka me nga sa laga I o ka thwi li ka hor na ka sa ta ok thwi ka bai ne I wang na mi bing ring pha na Roho, ili ngachemilo. Ili desire, I am ready. Ili desire, rivra, ili chidmai laga, mi bini ka somilo. Ili sabay milo, ili sabay laga, iwi shimbuli sabay laga, iram karing pamay do okti kabay. Iwi kongnay bing, iwi bangan na somi kabay. Ya iwi sobong limirana somi kabay bangan na, sobong namaram sada kongnay bing pa kabay. Thang na biling pa kawai, rirawi meeting pa kawai, iwi wangay na, ilamay wangay na, iwi church wangay na, rira ka somila. Ajo jubile hile, nehe kwele mungay kala.
azung shun akama khanau tang da ba re 80 years ka sunga hai iram now bing very shipping e khi khu pong ga ba ra kala rali yang ga la ga e we mirin hi ya da malai ching mai me re ra ha sok ma sa mi lo ra na ma da le ha sok ma sa re kha thelo da le ha ka sok sa than ne na ra sang than le na them khamai than le na sang khamai than le mi ka dai le ma so ma sa ga lo kha na we wa ngai na mi ka dai ring pa no most importantly no wa ngai na ra meng de ma de no most important thing is to glorify God because God enlarged your territory because God enlarged your tent may the name of God be glorified we raw ming deng ma de no we raw ram deng ma de no nali hak sok sa ka hai ji nali sang sa ka hai ji nali them sang sa ka hai ji nali sang sang sa ka hai ka tong ji khang de wa maning mane re rawe on ram sang ka bai au ming de ma de ka bai au ming khang da ka bai o ga thili nawi mirin hi re ran hak sok ka sa ne re ran ra sang ka sa ne wan so mirin no Ichung we speaker le kachung kha ningshi midalaye enlarge your ten gaji tuipong hili rawa kring atwili patient salaga itum psycho wang sakhi sami de itum psycho wang sokming sala khaire gaji sankhui dale ari hi hunakha atam changlala itum khanglaga planning jubilee planning committee le atam hi milusit ke asina hunna mga sungra la atam khu milusir atom mi si jiwang ni siai re ara isiwi planning committee songai na ning sing panan naw ka teo ka ngaran mi hai dak li hi khara khui mi kwai ina maron ina pata ma man ge station ka sok mi ro masot khami se ha sa khami edong me Khambi Baptist Church local pastor Khambi Baptist Church local pastor station ka sok mi Jiwithiri Bible Palmi Women Chairperson Sobong Baptist Church Jiwithiri Mother Church Kangbat Khulen Baptist Church Yan ang the Women's Chairperson Kangbat Khulen. Women Chairperson Kangbat Khulen Baptist Church. Nextly, CYS Chairman Kangbat Khulen. Delegates psychorally po ngaya kana planning committee songway na nathumi request ak ngai na nathumi kapi kapam
ก็ช่วงละกันนะเนี่ยถึง expectation ไหนนะมันกันไม่ให้สารไปจีวังเพียวมีดูก็คะแนนดิก็จีก็ท่า churches เป็นอายาราจังละก็จัดเอาเราก็จีมาเทละจัดใครก็จงขลุ่จังตะเลยจีวางไงในสมัยปังร้านก็เที่ยวกับร้านใครจะละอาทุมลีปังเลยมันก็จังมาว่าก็ช่วงจีเลยเขาคิดอ่ะจีวางมันถึงพลักนี่จัดใครอ่ะ churches อินก็เทถาก็ UBC พุงเยอก็เลยหลังลี Baptist Church ก็เลยพุงโย Baptist Church ที่จัดใครได้จีถ้าจะเป้าใส่ก็จัดเขาเรื่องก็จีมาเทตุกิดาอีทุ่มจีวิคังอังร้านหนึ่งยี่จีก็ว่าช่วงดมาสาระทุเรจีวางเพียวมีระดับเสียงไงex pastor way อาตมมัวมันนิ่งมันเลย presentation ฮีก็ situation ดมาสาก็ไปถ่าตาอายาวิถ่าตาจัดเขากี่กิจเลยเขากี่ตาฮิลิขขายชอบเขากี่อีทุ่มมี Sorbonne Baptist Church we first pastor was our material sister สังสักคนเล่นจังเอาไว้นาวเมียระองเดลัยจีนาวงำนั่นน่ะผมมีสงครามมีดูโจจีริพอนเดเอาสังสักคนเล่นวิฮิพอนเดงรุมเอาเก Women's Society Chairperson สังสักคนเล่นอาสองวันมันเดเลยก็อินนิงชาติไม่ทุยกิจอ่ะโอจามทุยเรสิอาวินเอาเมียราริสกตะเลยเฮอาบาบูรำฮิลิพาสเตอร์ใส่กิจอาลามกเทนอีวินิงนิงซาเซลากาเวอายาอันะอีว่าอิสาบานะฮิลิพาสเตอร์ใส่กิจมาเทมันเองกิจรักกังสิฮิลินิงซากิจเลยเยอะรู้ใส่ก่อนนะนาวมีอะไรนะอาบาบุพาสเตอร์ใส่กิจมาเทเลยล่ะอาปามิลีอิสาบานะ Pastor sasang hai dekh le ramne irasang pungra de ra khami bang ni shi hai re ki hang je phun dele ara masot khami sa khami kanawali ari Pastor Pungyer headquarter sa Mikiji Pungyer headquarter pastor na pam hisong kar sok mi do marajla इसी प्रोग्राम ने कितेव तेव में के जैसा खाई जी इन मग थे वांग ने मियोन में कुछ pastor Sowa Baptist Church ning share ari kana wasada media coverage sami dak layat the Tangkol Express ashina kachikatha group photo khi ngai pin o kada tada individual reno na frame ai nang soda ngalang da ashina sami aura jining ka jang ping jin na aramang sun song ji media coverage pasi wai na thum i ning ka jang ai na atum na ko tong ngaran mera ka ji hi
ขณะว่าซาดาฮีอินโฟมิชันฮีขมีกษาเนี่ยนี่แชร์เนี่ย อีจงเวงกทอริโคครุมฮีกุบสังมามันทะเลมุกุบสังเจ้ารังแล้วก็อารมังทออังชุนสาวากิจีโปรแกรมหุ่นกับสเตมิเกยาริลีอีจุมลันส์กุบไขวิทิลีปุงทราดาอัคากระต่ายหนึ่งโซดาอีจุมงชุนวีโคครุมฮีอีจุมรอมฮิลีพาสเตอร์ซากซาปิงวี ex-pastor former pastor ปิงวี exhortation hi itum ngana ngum samhangra kala itungwi church history release kasa kala itungwi momento hi release kasa kala yola pingwena kasat kasang atam hi itum aram ngashun kala yola pingli presentation kami hi aram ngashun itum na khuika khwai sara chena katong na phacha ku khai withili pung 11 katai nang sudo hall hili katong rangun milish lo gaji hi nathum psychology polish tlai itum kokrum kup sangwe ningishi lali KKL number 464 hi sangrum say kala ningishi se ha hi itum we reverend mayon mi kasum sowa pastor na samira achung thor kokrum hili suru khoi gahaya itum we speaker kala sia sami gahai ping last gaina masot mi gahai ping kala bible pa mi gahai ping kala worship hili rangrum mi gahaya itum psycho rali prawi makhwada so khami ta sung mirano itum we speaker hi aramba ngaya hi mangrum rer lapai awi kasakapai apong kachung ga le haugida itum le mangrum la chadaure chiwaino ozawi songchali la pravana ngayur mirano kala awi ministry association la pravana than mida miya gasanga ministry association nga sarano gaji ozali hangmalandale ari itum psycho rana khya gshia ninga ningka laga 464 hi kwar ping na than mi laga pravali misot mingrum faisa se Africa,
ขมาได้ยากษาขวาวาเรราโซลบุงแบปติเจอร์ทิลีตั้งขมังวีไอนะก็ฮอลีทันโซมีดาจิงกุมอาดัมซันดาฮังจิชัดกากุสุงะนลีมาสอดขมิจิมิกชอตัมบุงทรานฮิลียาวนาวไซโกรนะจิมิกชอฮีเรรานะโซมีดาสัมพังกังสักกันดาคงในวิชเชอร์สปิงลีตังคุลแบปติสเชอร์ปีกฐานปิงลีฮอลกายอลาบิงจังดานลิมาสอดมีกายลุมาเซนมีดานเวกทาราปัมลิคการมิโลกเลวิราอาริงอทอร์วีนเวจันเปาขมาทางอนาคคุยเฮนังโซดาสอร์บงแบบดิเชอร์ทีมังลารินภาษารินวอร์ดัมรินฮักสังเรกสังมียาสังดาฮักสังดาเรสังดานเวองรมเตงเตกไฟงสังสักมิโลกลาริงอทอร์วีโคครุมิลีสรุปขีดกลายมีผู้ใส่โกรลีนันโซมิโลอะไรทุมใส่โกรวีโคครุมเฮากพกไอ้น่ะทุลกะกุบไอ้น่ะตึงดันน่ะจิงเรนกุบสังขมีบางนิ่งกสิขมีเอ็นงโซดาอิทุมเฮียนโซเขาเวนันโซมิโลจิชเวมิงเลอาเมน